Tubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Tugiye kubagezaho inkuru ndende twise M23 yafashe umujyi wa Goma mu gihe Congo Kinshasa itangaza ko ubu aribwo intambara igitangira. Mukore subscribe, share, like na comment. Muri kererwa kuri uyu wa mbere tariki 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nibwo M23 yinjiye mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ikaba yafashe uyu mujyi nta mirwano ikomeye yabaye kubera ko ingabo nyinshi za leta zari zamaze kumanika amaboko zita zishyira intwaro hasi. Nyuma yo kubona nta yandi mahitamo kuko urugamba muri Goma rwari rwananiye ingabo za leta, abasirikare benshi ba FARDC bemeye kuyamanika bishyikiriza MONUSCO n'intwaro zabo n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Umutwe wa M23 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere itariki 27 Mutarama nibwo wemeje ko wigaruriye umujyi wa Goma. Kufatanye na MONUSCO muri Goma habayeho kumenyekanisha kwambura intwaro no gushyira hamwe abasirikare ba FARDC na Wazalendo bemeye kuyamanika nk'uko byasabwe na AFC M23 mu rwego rwo koroshya kugenzura umujyi. Ibibaye nyuma yuko umutwe witwaje intwaro wa M23 wari wasabye ingabo z'amahanga zirimo iz'u Burundi, iz'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SAMI DRC ndetse n'iz'ibisirikare byigenga guhita zihagarika ibikorwa by'imirwano ndetse zigahita ziva no ku butaka bwa Congo Kinshasa. Imirwano yarushijeho gukaza umurego muri iyi minsi nyuma y'upfu rwa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami warashwe mu gitero cyagabwe kuwa 4 tariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Kuwa gatanu tariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka nibwo umuvugizi w'ingabo za Congo Kinshasa General Sylvain Kenge yatangaje ku mugaragaro ko General Chirimwami yapfuye azize ibikomere. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2025 AFC M23 yasabye ingabo za leta n'abandi bose bazifasha kumanika amaboko bitarenze amasaha 48 mu rwego rwo kwirinda ko intambara irushaho gukara. Kuri ubu amakuru avuga ko M23 igenzura Goma n'ibice byose bikikije birimo n'umusozi muremure wa Goma. Amakuru kandi avuga ko abenshi mu basirikare ba FARDC bemeye gushyira hasi intwaro nk'uko babisabwe n'uriya mutwe mu gihe abakomeye barimo n'uwari vice guverineri bamaze guhungira i Bukavu. Mbere yuko Goma ifatwa, M23 yabanje gufata ikibuga cy'indege cya Goma inatangaza ko ikirere cy'umujyi wa Goma gifunze. Mu ijoro ryo kuri iki cyumweru kandi umutwe wa M23 watangaje ko wafunze imirimo yose ikorerwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Congo Kinshasa. M23 yahise itangaza ko amasaha 48 yari yahaye abasirikare ba FARDC ngo bamanika amaboko yarangiye, isaba abagize igisirikare cya leta gushyikiriza MONUSCO intwaro zose bafite ndetse bose bagahurira muri Stade de l'Unité bitarenze saa 9 z'ijoro. Guverinoma ya Congo Kinshasa nta kiratangaza nyuma yuko Goma yigaruwe na M23 umutwe wigeze gufata uyu mujyi mu mwaka wa 2012. Biravugwa ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi agomba kugeza ijambo ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko y'igihugu cye. Tshisekedi mu mwaka wa 2023 ubwo yamamarizaga kuyobora Congo Kinshasa muri manda ya kabiri yahaye abanyekongo isezerano ry'uko M23 niramuka irashe isasu na rimwe kuri Goma azahita ahuriza hamwe inteko ishinga amategeko agatangaza intambara ku Rwanda ashinja gufasha uriya mutwe. Vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Romuald Ekuka Ripopo yahamagariye abaturage gutuza abinyujije kuri radio Okapi, ariko nyuma amakuru yavuze ko yerekeje i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo mu bwato hamwe n'abandi bayobozi bakuru bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abakozi ba Loni n'imiryango ku cyumweru bakomeje kwerekeza mu mujyi wa Kigali aho byari biteganijwe ko bose bahura kuri Pele Stadium nyuma bagashyirwa muri za hoteli zitandukanye mu mujyi wa Kigali. Mu mpera z'icyumweru umuvugizi w'ingabo za Congo Kinshasa yashinje u Rwanda kuba muri gahunda yo gufata umujyi wa Goma, anavuga ko ubu aribwo intambara yeruye igiye gutangira. Ministre Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma ya Congo Kinshasa aherutse gutangariza televiziyo y'Abafaransa France 24 ko igisigaye ari ugushora intambara ku Rwanda. Ibinyamakuru biherereye kuri leta ya Congo Kinshasa bikomeje gutangaza ko imirwano ikomeje mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'umujyi hagati ya M23 n'ingabo za Congo Kinshasa FARDC. Gusa bigatangaza ko ibintu bikomeje kuba urujijo muri Goma muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Guturika kw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje bikomeje kumvikana mu mujyi ndetse no mu gace kegeranye na Nyiragongo. Ibikorwa by'imibereho bikaba bitaratangira kandi abaturage benshi ngo bahisemo kuguma mu mazu. Mu gace ka Birere ahahereye amaduka amabandi yitwaje ibura ry'umutekano ajya gusahura amaduka n'amazu y'abaturage nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Actualité. Kinavuga ko kugeza ubu biracyagoye kumenya ugenzura rwose umujyi wa Goma mu gihe M23 yatangaje ko yawigaruriye. Amakuru atangazwa n'ibiro ntaramakuru bya France AFP avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abafungwa bari muri gereza ya Goma bayivuyemo baratoroka. Iyi gereza yari ifungiyemo abagororwa bagera ku 3,000 yanatwitswe rwose nyuma yuko abayiturutsemo babanje kubyigana. Abaturutse bagaragaye mu mihanda barimo kwiruka.
abasirikare 13 ba MONUSCO nabo muryango Afrika y'Amajyepfo Sami DRC baguye mu ntambara ishyamiranyije ihuriro ry'ingabo za Leta ya RDC na M23. Abasirikare bapfuye barimo 9 b'Afrika y'Epfo baguye mu ntambara bahanganye na M23 ngidafata umujyi wa Goma. 3 bakomoka muri Malawi n'umwe ukomoka muri Irigwe. Mu gihe imirwano ikaze ejo yari hafi ya Goma, Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi w'umuryango Afrika y'Iburasirazuba EAC William Ruto yagaragaje ko ahangayikishijwe cyane n'umutekano muke ndetse n'ibijyanye n'ubutabazi mu burasirazuba bwa Congo. Hagati aho Perezida wa Kenya William Ruto yatumije inama idasanzwe y'umuryango Afrika y'Iburasirazuba igomba guterana amasaha 48. Yavuze ko yayihamagaje nyuma yo kugisha inama bakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC. Yahamagaye Perezida Felix Tshisekedi wa Congo Kinshasa na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yavuganye nabo kugira ngo bamwemerere ko habaho guhura mu rwego rwo gushakira amahoro abaturage bo mu karere. Ku cyumweru tariki 26 Mutarama, William Ruto mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri konte ya X yamaganye imirwano ndetse n'ingaruka igira ku baturage. Yagaragaje cyane ingaruka z'ubutabazi n'ifungwa ry'ikirere muri Goma, ibyo bikaba binagora kubona ubufasha bw'ikiremwa muntu. Umuyobozi wa EAC yasabye ko imirwano ihagarikwa bidatinze maze impande zihanganye zikorohereza abaturage kugezwaho imfashanyo. Yasabye impande zombi zishyamiranye gushyigikira inzira y'amahoro mu rwego rwo gukemura amakimbirane. Perezida w'u France Emmanuel Macron yatangaje ku itariki 25 z'uku kwezi kwa mbere ko yaganiriye na Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame abagaragariza uko atewe impungenge n'ibiri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru, asaba ko M23 yahagarika imirwano hagasubukurwa ibiganiro bigamije amahoro vuba byihuse. Mu minsi ishize ibihugu nk'Ubwongereza, Ufaransa, Ubudage na Amerika byasabye abaturage babyo baba igomba kuhava mu maguru mashya inzira z'ikigendwa. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Mukore subscribe, share, like na comment.